Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli mo'min musulmonlar, qandaysizlar, amansizlarmi? YouTube ko'rishlar. Tak, tug'anlar, bugun 26 fevral 2022-yil. Aydın oyog'i bo'lib qoldi уже. Tug'anlar, soat 11dan 3 minutga o'tdi. Men kecha 9:14da chiqam dedim ile. Kichkina densoq nachar bo'lganlikdan bugun daha kechroq chiqib chataman. Bugun biroq Subota, воскресенье күндері шашпай шыққан жақсы болады. Жақсы емес бір, нормальный да. Так, туғандар, андай емесе мен 11ден 3 минут өткенде ішке линияға шығып жатамын. Бисмилlah. Так. Рейтинг daha biraz көтеріліп қалып тұр. İnşallah daha bir gündele normal yok oldu. Bir tek tele жақсы hazırda leçe. 4.946. 4.946. Хотя бы 4.950 чем-то болса, şonda manavı 10 plus деп тұрған, şol plus 12 болды да. А так бұл нормально. Так, андемесе туғандар, мен азыр Попути bir жерден бензин құйып алышым керек екен, бүгінге жетпей қалады. Кечінде құйған елем. Андемесе ішті баштадым туғандар. Подписка болғандар, подписка болып қойыңыздар. Анан мына ол кечінде мен көрсетемға манча іштептір мен деп. Ошол сумма уже комиссия алып, ошодан қалған ақшада, бирок бензин ошолун ичинде. Біреулер жазып жатат, сен немеге комиссияны есептебей жатасың. Есептегенде қандай эми? Оны есептеген болсам, допустим, 5000 иштеген күндөрү 5000ге дагы коюш керек болуп калат. 1000 канча коюш керек болуп калат да. Бул комиссияны бизге айтпайлы алып коет. Биринчи заказ, короче, Ташкентская 17 Копчадинен берди. 5 коэффициента, короче. Бисмилlah, ишти баштадык анда. Так. Birinci zakaz Paçin, yarım saatlik yol. Başta 700 rubl, 694 rubl oldu. Tak, saat 11'den 45 minut öttü. İkinci zakaz 20 minut, 500 rubl. Оплата наличными перевод kıldı. Saat 12'den 40 minut öttü. Keşin dağı bolup kaldı уже. Так, üçüncü zakazı dağı jetkirdim. Üçüncü zakaz Новокасино tarafqa olub qaldı. 42 minuta 870 rubl. Что-то bugün zakazlar совсем слабый го. 3 zakaz. 3 zakazım 1756 rubl boluptur. 4. zakaz 1 saat 8 minuta yol жүрдік. 1806 rubl. 5. zakaz 9 minutada alıp geldim ana. Торговый центр, короче. Atrada öyle. Oo, Atrada. Daha kirip, bir Atrada nerseler var le kirip alıp çıkayın. Tak, tuğanlar. 5 zakazım boluptur. Şu anda 3037 rubl. Наличка мне boluptur. 274 rubl ile bezdaş 300 berdi. Так, saat qancha oldu? Saat 4'ten 13 minut öttü. Как раз asırda okup şul жерде. Дальше işteybiz. 8. zakaz 8'den 35 minut öttü. 8. zakaz 464 rubl. Zaman emes, keçki. Zakazlar baştaldı bugün. Saat 8'den 57 minut öttü. Men 8 zakaz kılıp turmун. 8 zakazım paşta 4,5 ming boluptur. Tuğanlar oturup putlar orup ketti. Men sizlerge az birdegi көрсөтөм. Moskvada paşta 3 yıldan beri жүрген болсам, 3 yıldan beri жүрген болсам, bilmem bir 2 жолу
Москваны. Ошол. Мен, короче, Красный площадьтын жанында да, мына набережныйда. Онан эмне деп коет эле мостко. 2 жол эмес, 1 жол чыккан болушум керек. Бир пешком басып буттарды жайып келейин, алып чыгып көрсөтөм анда. Karlar erip başta tügönüp деле kaldı Moskvada. Күндөн күнгө күн жылып, өтө жакшы, алхамдулилlah. Так. Кайсы жактан чыгат эле буга? Церковь, Красный площадь. Чуть дальше на жакта экен. Так. Москвага биринчи келген жылы чыксам керек эле, по-моему. А так күнүгө бул жерлерден өлдү дегенде 3 жолу, 4 жолу өтөм. Кызыгып деле көрбөдүм эле. Просто бүгін отыра беріп бұттар орып кетті. Bir көргічейін бұттарды жазып дегендей. Москва түні жақсы көрінеді, так күндізі білбеймін. Ondan değil, kızık da emez bu. Bizim maşinalar turатын yeri taksinin stoyankasında. Действительно же, түні сулу жақшына көрінеді. А так күндізі білбеймін. Лично мага күндізі жақпайды да бұл жерлерге келіп айланып кеткенінше. Жайында болса бір жан кеңіре чечін алып айланып жүресің. Уже анау немелердер жүріп қалып тұрды. Adamlar rekel suratga tushayotganda ko'rsa. На кораблике дома спасите прогулку по вечернему свету. На кораблике. Bunun başçağı ana sudun ortasına kelip kaldı eкен да. Telefonum düşüp ketip öldü eкен, значит. Ana Moskva. Ona Красная площадь. Ana светтер. Свет, жердегі светтер өзгеріп тұрады екен да. Желтый, зеленый, белый, красный болып. Күндізі мына жол именно ушул жер өлі пробка болады да. Ана светофордон
Мана светофорға келгече эле уже билбейм, где-то 10 минут 15 минут өтүп кетет. Болса bir 5-600 метр эле болгону. Всё, хватит. Puttар кыйлажына кеп калды. Пол тоңуп калды. Күн жылганы менен күн суугу экен. 9-нчы заказды алып келдим. Так. 9-нчы заказ 28 минута. 658 рубль болду. Без маски оценивать не будем. 5142. 9 заказ. Saat 9'dan 50 minut öttü почти. 9'dan 49 минута. Мен bir аэропортқа барып келгенімде жақсы болады эле. Как раз азыр водный стадионда жүрөм. 11-нчы заказ. Saat 10'dan 51 minut öttü. 27 минута. 818 рубль. Оценивать не будем. Так, туғандар, мен 11 заказ қылдым. 11 заказым 6200. Так, saat почти 11, ошондо 12, 1, дан 2 saat иштейин. Так, туғандар, мен аэропорт Внуковага 12:30-да келдим эле. Жарым saat отуруп заказ алдым. Короче, билбейм, Тверская область дейт. Бул каякта кетти. Барсамбы, барбасамбы. Короче, 12-ге чейин мен иштедим. 6400 эле деп коелу. Азыр мына заказ совсем алыс болуп атты. 2 saat 20 минут көрсөтүп атат. Мен бул жака барган болсом 3:30 болсо, дагы 2 saat кайткан болсом отказ эле кылыш керек болуп атат. Вот. Клиентке жаздым, короче, извините, что я так далеко не могу ехать, потому что 2,5 saat эмес, 4 сааттык жол экен да. 200 канча? 225 километр экен элечи, навигатор куруп карасам. Өзү отказ кылды, жакшы. Мага дальше дагы очередке койду. Ушул заказды алып барсам эс аламын да, потому что пучевойым дагы бүтүп атат. 1000 сомдук заказ болгондо хотя бы 7300 болуп калмак.